MLA 𝗘𝗔𝗔𝗓 CM ga debate tauna ba sem saba loire haina phongdokre ngasi Northeast Window TV gi dialogue program da MPCC gi working president 𝗓𝗓𝗓𝗓 phongdorakpagi matung inna chief minister gi wafam achum aran puthok naraga ngangnagadabani debate taunaraga miyam da khanghangadabani haiba wafam du wafam bu sugnu kendru gi MLA 𝗘𝗔𝗓 masana chief minister ga debate tauna ba sem sare amadi akaknaba field da debate tauna ba amasung debate ki matam khanghalaknaba wafam working president da thamagi haina paudam lakibani makna makha taaduna JS ge February gi tang kunmapan assembly session da su withdraw tauna ba waref laukibada congress na sawatki maramdi cabinet na 2023 March da irang thok tringai mamangda su lokthoknaba waref laukiba lei haina panki hiram singh asida debate tausi natruga masidagi hena luba singda su debate tausi haiba 𝗘𝗔𝗔𝗓 ki wafam singh Manipur Pradesh Congress Committee gi working president KH 𝗓𝗓𝗓𝗓 paudam ki Congress ki MLA sugunu dagi elect torokba kendra di elect torokba chiri 𝗘𝗔𝗔𝗓 masana on the hayu so can also discussion asida ai radio ai chief minister ga debate tongre se do house to tongre se matam pyo yare tawrage hai okay asima le ko 360 da another point ma aina ngangi da yam lo slogan tawni asagi 29 February ki 5th session da lo ba decision je ai amuk hanjage ko season news odum hoibiyo session se opposition yauna unanimously akoina central government da su abrogate tong ko sinau sing militant singbugani ko civilian ge nati ada militant group singbuga moina ground rule thugai rabnina si house ta khana gi ba ground rule thugai rabnina abrogate to yare aduna to hairasi haigi bne ba aduda congress su thawar yauna support tong na to rebne tari gi cabinet na already hogi ba 2023 gi march da irang se thok teng da akoi masi abrogate to re na cabinet na haigar bne ba akoi withdraw to re su tripartite agreement di haigar bne ba still support the way still support the way so in spite of akoi opinion difference le raga su to way series praja gi issue ne ba aduna lady ba phibam masida akoi na haining bse masi 105 361 ani makta debate to se resolution long se di chief minister yadraga hire na luba kayumba issue le gi pthopyo okay